هزاران سالن مرۆڤاهی لەسەر گەرستێرکە کو ئەم لێ دژین هەوڵ دەدەک و هەبوونە خۆ بدۆمینە. ئەف ژیانە دەمدرێژ ئەکو لەسەر عەردنیکاریên cîhanê belav bûye di pêvajoya hezar salan de bi xwe re gelek nirxên giranbuha afirandiye. Mîrateyên dîrokî jî yek ji wan nirxanin ku di derbarê hebûna me de wek daneyên gelek girîng bûne parçeyên jiyana me. Rêwîtiya me ya ku ber bi van mîrateyên dîrokê ve dirêj dibe, vê heftê berê me da navçeya Dêrika Mêrdînê. Bi gotineke din navçeya Dêrika Çiyayê Mazî. Wekî ku hûn jî dizanin bajarê Mêrdînê di nav navendên Bakurê Kurdistanê de bi nasnameya xwe ya pirçandî, pirbawerî û bi jiyana xwe ya pirrengî tênasîn. Di pêvajoya dîrokî de ev bajar deriyên xwe ji gelek şaristaniyan re vekiriye û bûye navendeke qedîm a çanda van şaristaniyan. Lêbelê dema mijar dibe navçeya Dêrika Mêrdînê, ev dîroka qedîm û rengîn bi şiklekî taybet derdikeve li pêşberî me. Lewre Dêrik bi dîrok û taybetiyên xwe ji navçeyên din ên bajêr xwedî cihekî cuda ye. Dema rêya we dikeve vê navçeyê dewlemendiyên dîrokî û çandiyên ku we pêşwazî dikin, îspat dikin ku Dêrika Çiyayê Mazî çima xwedî cihekî taybet e. Dêrika Çiyayê Mazî di dîroka xwe de her tim dibin bandora şaristaniyên ku li herêma Mêrdîn û Amedê bûne serdestema ye. Herçend pêşiyên dîrokê di demên gelek kevin de li vir jiyana xwe saz kiribin jî, çavkaniyên dîrokî dibêjin ku navenda bajêr di serdema navîn de hatiye avakirin. Tê gotin ku beriya avakirina navendê jî êla Dawîdê Kalo û ya Malaqeya li vir bûne malovan. Dema em dikevin rêya navenda navçeyê, kûçeyên teng û ji keviran hatine çêkirin me pêşwazî dikin. Pisporiya honandina keviran a ku li kûçe û avahiyên Mêrdînê hatine bikaranîn, li vir jî xwe dide der. Kevirên ku yek bi yek hatine honandin, li aliyekê bi xwe re dîtbariyekê balkêş afirandiye. Li aliyê din bi mîmariya xwe serderên xwe dixe nav hestên kûr û we derdixe rêwîtiyeke dîrokî. Gelo di rêwîtiya li van kûçeyan de çi hatiye jîn? Gelo kî dizane van kûçeyên ji kevir şahîdiya rêwî û çîrokên çawa kirine?
وەکی کوچە و کۆڵانان ماڵێن کەڤن ئێن دێرگا چیایە مازی ژی دووارێ میماری و چاندێن ناوچەیەدە وەک دانەیەن گرنگ ئیرۆ تایبەتیان خۆ دەپارێزن. ناوچەیەک و ji malbatên wekî Êrmenî û cîhûyan re bûye stargeh. Bi taybetî di salên 1800 de malbatên Êrmenî û yên cîhû yên ku li vir dijiyan çand û mîmariya xwe honandibûn navçeyê. Bi taybet mîmariya bikaranîna kevran her aliyê navçeyê xemilandiye. Wek mînak, taxa ku wek taxa cîhûyan tê nasîn yek ji van navendên balkêş bû. Li taxê malên ji kevir her du aliyên kûçeyên teng tijekirine. Dema em ji wan kûçeyan derbas dibin, ev awahiyên xwedî mîmariyên balkêş bi derî û paceyên xwe yên cûr be cûr derdikevin li pêşberî me. Her deriyek vedibe çîrokek cuda, her parçeyek berê xwe dide rêwiyên navçeyê. Ev navçeya xwedî dîrokeke kevin e, wekî bajarê Mêrdînê di warê baweriyan de xwedî nasnameyeke rengîn e. Piştî ku li navçeyê jiyan saz dibe, her niştecihên li vir bi armanca bîr û baweriya xwe bi cih bînin navendên olî ava kirine. Ji ber vê yekê ku dêrika çiyayê mazî ji gelek perstgehên olên cuda re malovaniyê dike. Mizgefta ku bi navê mizgefta navendê tê binavkirin, yek ji van perestgehên havdarê navçeyî ye. Sedema vêya herî bingehîn jî mizgeft xwedî emrekî 400 salan e. Mizgefta ku di sala 1905 de tê avakirin, li gel tevî serboriyên xwe îro jî li ser piyan sekine. Her çi qas gelek beşên wê rastê texrîbatan hatibe jî, mîmariya wê me bibe wan rojên wê yên zêrîn. Kevirên ku di çêkirina mizgeftê de hatine bikaranîn, bi kedeke mezin yek bi yek hatine bicihkirin. Wekî gelek awahiyên dîrokî, li vir jî ew pisporiya mîmarên demên kevin derdikeve li pêşberî me. Li gel pêvajoyeke sedan salan, mîmariya wê mizgeft li ser piyan girtiye. Piştî ku tê avakirin, wek navendeke baweriyê di perwerdeyên olî de li herêmê roleke giring lîstiye. Gelek mele û şagirt li vir gihîştine û berê xwe dane cihên peywirên xwe. Rêya helbestvanê Nemir ê wêjeya Kurd cegerxwîn jî ketiye vê mizgeftê. Her çi qas me şahidiya wan rojan nekiribe jî, belkî jî hin helbestên Seydayê cegerxwîn li vir ji pênûsê herêkiye rûpelên lê nûskan. Me ber hevda çend salan, ketin derd û xiyalan, rabûn ji der derketin, ketine beşt û nevalan. Ketin derdê welatê, ji bo wî bikin xebatê, welat welatê me ye bêjin li her civatê. Wekî ku me anî ziman, warên pîroz ên dêrikê bi mizgefta navendê re bi sînor nîne. Ev navenda perestgehan bi taybet di warê dêran de navçeyeke dewlemend e. Di nav sînorên navçeyê de 6 dêrên taybet ên ku ji serdema Suryanî, Êrmenî û Keldaniyan mane cih digirin. Dêra Surpgevorg a ku wek dêra sor tê nasîn, yek ji wan perestgehên dîrokî ye.
جبر د چیکرنا دیره د خالیه سور هاتیه بکارانین دیر بناوی دیرا سور هاتیه بناف کرن. دانین د دربار دیره دویژن کو دیرا سور وک دیره که ارمنیان هاتیه آوا کرن. پشتی کتی آوا کرن هم جبو پیورین اولی و هم جی وک ناونده که پرورده تی بکارانین. دانین د دربار دیره دویژن کو دیرا سور د سال 1860 ده وک دیره که ارمنیان هاتیه آوا کرن. پشتی کتی آوا کرن هم جبو پیورین اولی و هم جی وک ناونده که پرورده تی بکارانین. بله، کوچه این جکفر مزگفت و دیرین کو ایروژی جبو باوریان خودی جیهن پیروز دیرکا چیای مازی به هر آلیه و ود خناف هستین کلجان و ود بدیروکه که کفنار لبله ام دخوازن و ببن بر بدیروکه که بهتر کفن آل نافچه ناف نشان میا ویجاره کلها رباطیه کلاه رباطیا کو 15 کیلومتر لروجاوای نافچه جیهدگره یک جمیراتین هری کون ادیرگا چیای مازیه. د دربار دیروکا آوابونا کلاه ده آگاهین زلال نگیهشتن روجمایا ایرو. لیبلی تیزانین کو د سردما آرتوکلیان ده کلاه هاتیه رستوره کرن و بکارانین. هرچی خاص راستی تخریبات و هلوشاندن مزن هات بجی ام دخوازن بچه که قالا تایبتین کلاهی بکن. جخرابه این کلاه تی فهم کرن کو د چیکرناوی ده گورین جکری و ین مولوز هاتنه بکارانین. بکارانینا گوران و آواکرنا دیوارین وی شیواز و میماریا رومای نشانده ده. لیبل اف تنه تخمینه که. لسر قادك فره لرخ گلیکو بر باکور و فره دبه به پلانک چارگوشه هاتیه آوا کرن. لهر کوشه وی برجک چاودیری هاتیه چه کرن. بگشتی جی خودی 15 برجانه. جبو تیکتنا کلاه دو درین لآلین روجوا و روشلات هاتنه وکرن دهات بکارانین. دمین بری ده کلرین بن عرده ایوانین کو جی پاریزوانی دهاتن بکارانین و بشین کو به ارمانجن جور به جور دهاتن بکارانین پارچه این کلاه پیکتانین. لیبل ایرو تن شوپنوان ما پیشوازی دکن. دناوان شوپان ده خرابه این دیر و قصران جی جیه دکرن. اف یک جی نشان ده کو کلاه رباط وک ناونده که قدیم ده گلک آلیان ده خودی دولمندین گرین بویه. لیبل مخابن دوان سالین داوین ده کلاه رباط به دولمندین در دور خوره به خطره که مزن روبرو مایه. جبر پروژین انرژی یا کوکتی مریت کلاه رباط هر کدچه پارچه خوین خوزایی ونداد که. لهمبری و پیکانینا نینی تکوشینا پارزوانین خوزا و دیروکی جی ددومه. لی هیجای گوتنیه کو اکه اف تکوشین بسر نکوه و توی خرابه و شوپین کلاهی به تمامی تو نببن.
belê şopdarên jiyan û dîrokên kevin. Li dêrika çiyayê mazî cih naqede ku em rastî şopên bermahiyên dîrokî neyîn. Li her aliyê ku em berê xwe didinê şopeke cuda derdikeve li pêşberî me. Her şop çandekî, her şop bîr û baweriya gelan û her şop çîrokekê ji dîroka kevin radixe li ber çavan. Ev dîrok wê heya kîngê hebûna xwe biparêze nediyar e. Lê belê hîna ku li ser piyane û derî xwe ji we re vekirine, bikevin rêya dêrika çiyayê mazî û dewlemendiyên wê bi çav û hestên xwe bijîn.